पणजेच्या फॉन्तिनेज वाठारांतली व्हडली पालाशी सारखी बरे तरेन सांबाळून दवरिल्ली घरां आणि तांकां मारिल्लो वायब्रंट रंग कोणाकय आकर्षित करपाक शकता। सध्या हो भाग भारतभर इतलो लोकप्रिय जाला की हांगा दर दिसा हजारांनी पर्यटक येतात। चडशे पर्यटक ह्या वैशिष्ट्यपूर्ण घरा वांगडा फोटो मारपा खातीर येतात। मात काय उत्साही आणि मस्ते पर्यटकूय आसात जाणी हांगसरल्या थळाव्या लोकांची जीण हैराण केल्या। सध्या हांगा पर्यटक आणि काय स्थानिक लोकांमदी तोंडाक तोंड जावपाक लागला। काय पर्यटक थळाव्या लोकांच्या घरांनी घुसतात, जनेलांतल्यान भितर पळयतात आणि फोटो मारतात, तांच्यो वणटी घाण करतात, येरादारी आडयतात, अश्यो जायत्यो कागाळी स्थानिक लोक करतात। We live in a residential area. Fontainhas is a residential area. Sometime back, we did not have this nuisance of excessive tourism that's happening. So now every day when the tourists come over, what comes along with it is so much of noise and such an invasion of privacy, because we cannot leave our doors open, we cannot leave our windows open, because every now and then they're either peeping inside or they'll just directly walk inside if your doors are open. So we feel we are as if we're living in a museum, because people are coming to see. I know it's a good thing, and it's good for the government, but there has to be measures put into place. There has to be proper signages, there has to be no parking, there has to be, because when you see this excessive tourism, half of them are going the wrong side, half of them are zooming, many of them, and mostly we have the problem of Instagrammers, whereby they're constantly coming and posing for photographs, and so it's become a huge nuisance. And we need to have the authorities mark this as a no photography zone, because this is such an invasion of privacy. The tourists knocking at our doors sometimes, not understanding that our house is a house, and wanting to explore it and things like that. But that also now, more or less, because of Google Earth and things like that, they can understand that these are not a commercial establishment. Google Earth says that this is a restaurant, that's a this, helps them. Yeah. And last of all is, because there's this whole attraction for restaurants and things like that, there's a kind of a war going on between the restaurateurs, among the restaurateurs, wanting to have the greatest visibility. So we have started seeing boards and signages and all. It's just adding to the friction, and all this is coming not just from tourists, but is coming from tourism. So it's the whole thing of wanting to create an ecosystem that supports these commercial enterprises linked to tourism that is causing us a problem. फॉन्तेनास हांगा आनी गोंयचो पणजेचो हो फॉन्तेनास हो एरिया आसा, ताका मळाई म्हणटात आनी ताका लॅटीन क्वार्टर्स म्हणटात, कारण ह्या भागां भितर खूब ओल्ड इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चरची घरां आसा आनी ही घरां प्रोटेक्ट जावपा खातीर ही एरिया कन्जर्वेशन झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा। सो ही घरां जी ओल्ड घरां आसा तांकां जाय तशी मॉडिफिकेशन करपाक मेळना, आनी ताजे खातीर हे हांगा पावतकीच तुका पोर्तुगाला गेल्या खंय दिसता, अशे तरेचो फिलींग ह्या एरिये भितर जाता। आनी ही सुंदर अशी घरां बरी मेंटेन केल्ली आसा आनी ती इतली पॉप्युलर जाल्या सध्या की भारतभरच्यान लोक ट्युरिस्ट हांगा येता आनी हे जी तांची ब्युटी आसा आनी हे जे तांची स्पेशलिटी आसा, युनिकनेस आसा ह्या फॉन्तेनासची, होच ह्या एरियांतल्या लोकांचो एक हेडेक जाल्लो आसा सध्या। कारण हे जे ट्युरिस्ट येता आनी खास करून इंस्टाग्रामर्स जे आसा ते येवन हांगा फोटोग्राफी करपा खातीर येता आनी तांची लायफ तांच्यांनी मिजरेबल करून उडयलें आसा, कारण ते लोकांचे प्रायवसी डिस्टर्ब करता। ते केन्नाय सकाळ फांतोड पासून ते रात पर्यंत तांचे हे चालू आसता फोटोग्राफी, आनी येवन लोकांची प्रायवसी पळयना आनी अशें करून तांचे ह्या लोकल जे लोक रावता हांगा तांकां खूब त्रास जावपाक लागल्या। हाजेर जाता तितले बेगीन ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसात तांणी एक्शन घेवन हे जे अनरिली ट्युरिस्ट आसा आनी जे लोकांक हांगा त्रास करता अशे लोकांक कंट्रोलान हाडपा खातीर कितें तरी उपाय जावपा जाय जाता तितले बेगीन। पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।